kong delanan, biyeking istorya. Eko pakelingwan, aniyang milyonaryo ko. Eko magmayabang, sikat ko kanita. Dakala ring atakman kong artista. Mumuna keng akalibin, Sharon Cuneta. Tikman ko niya naman, i-Alma Moreno. Kay Batseling Sike, i-Ina Raimundo. Kebitan kaya naman, i-Gretchen Barreto. Ing sexing Roxana Roses, eke man si Kasu. O kaniya man ing babaero, sagana ingge mo. O kaniya man ing babaero, sagana ingge mo. Likseno siya naman, si Priscilla Almeida. Huling kalibin ke, isya Padilla. I-Joyce Jimenez, Ampoy Aramina. Huling ekuno si Kasu, ay gugunutan lang. Check this out. O kaniya man ing babaero, sagana ingge mo. O kaniya man ing babaero, sagana ingge mo. Tikman ko niya